Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hurmatlı tuğanдар, dostlar, hurmatlı bizim Mustafa kanalının görüşleri. Biz bugün Kayradan Жаллабаттың Беговат айылында туғандар екі атты тартабыз, жырғалдың аттарын туғанда шығарабыз. Biz менен чогуу турумуздар Беговаттың арзан жөнді бағдағы аттарын маалыматын айталы. Жырғал, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Қандай жақсымы жырғал? Жақсы ака. Денсаулық жақсы ба? Сен чакайсың. Бүгін екі ат шығарат екенсіңер, а? О ака екі атты шығарайлы. Арзан ат екен. Арзан, жөнді. Жөнді. Базардан деле арзан дейм да? Ошондойраак. Бирок денсаулык башы путу колу таза. Арзан деп эле. Эмне үчүн арзан мына? Мисалы үчүн мынаны бул рабочий деп эле сатайлы ака. Рабочий деп. Жок эле нерсени айтып деп элечи. Ошо айыбы жейт ака. Айыбы эле жейт. Бирок ишти кылат. Ишти айта берет да. Универсал. Универсал ака. Бир айылдын улагы, эч улагы бар деп айтып деп койор эле, аны алган адам деле апарып улак көргөндө эле минип барат да бар. Мына минип барганга жакшы бирок. Минип айылда Анча-мунча мындай кагып койсоң галаа кирип кете береби? Бара берет эми, өзүнө жараша. Өзүнө жараша. Бир айылдын аты. Бул аттын жашы кандай? Бул аттын жашы 3 асый ака. 3 асый. Мингичке басып ушу баарына жоо ака. Путу колуна Культиватор тартат. Тартат, жоо ака. Жаш балага ошун жоо ака. Басыктары шуулдайт ака бастыксан. Кана. Кара байыр экен да, а? Таза кара байыр ака, жоон жолпат. Жака бастырчы. Ылдыйгабы? Бер, мен жака. Путу кол таза. Путу кол таза ака, келип. Мына. 3 асый экен да? 3 асый. Жоргосу жокпу? Жок, жоргосу басып ушундай. Басып ушундайбы? Ылдам басат экен да? Ылдам. Жооштук өтө жоош. Жоош, колго жоош ака, жаш балдар коркпой карап, жаңы ат минип карайм десе ошого жакшы ака. Баасы канча bunun? Bunun baası ака 105 000 сом. 105 000 сом. Жөндү баа экен да? 105 000 сом. Келип баягылат. Бирок туягы жеңил, ылдам ат бирок. Улагы бар деп дебей эле сатайлы ака, жөндү. Чабып көрсөң кандай? Жакшы эле ака. Чабып көрсөң, чабып көрбөйсүңбүр, а? Мына тугандар, арзан аттагы тарт дегендер үчүн арзан ат 105 000 сомго коюлду. Мына достор. Кийинки ат кандай ат? Кийинки ат ака ушул тамай, эчки улагы бар ат. Эчки улагы бар. Боюна жараша коркпой, аны гарантиясын беребиз. Буну да өзүң минип көргөзөсүңбү? Ооба ака. Анда экинчини тарталы. Мына 105 000 сомго ушул. Тугандар, биринчи номердеги ат, арзан ат дегендер чалып бериңиздер. 3 асый экен. Міне беркен. Мына жаныбар жал куйругу ушундай тармал ат экен. Өзү чакан тугандар. Эчки улак, теке улакты тытабы? Тытат, куда каласа. Үстүнө адам жакшы болсо эле. Өз билип турса керек аттын өзүнөн деле. Өзү немеси тың экен да өзүнө. Ооба. Бери бурчу. Күрөң кашка. Бул каяктан ат болгон? Бул ушу өзүнүн ат. Ülkelerinden algan bul attı. Boyu kança bir eli var mı? Bir el çıkmasa gerek, boylap görür bir el çıkmaydı. Bir el çıkmaydı bırak. Şu geç kulaktan at. Yengilgenge öte ıngaylı. Öte. Tıkan adam bolbosa. Tak. Jırgal gülük tübü kanday? Öte gülük aka. Öte gülük. Şöyle kamçı dele gerek yok. Canım. Bu attı. 5-5 kilo ayarken de ha? 5-5 kilo. 5-5 kilo degen adam bolsa. Özü 5-5 kilo çavuldu mu? Yok aka, çavulgan emes. Çavul var. Eke olakta tıt odat. Eç kulak dayılda jakşı. Bunun yaşı kança? Bunun yaşı 3 asy aka. Yaşı 3 asy. Yaşı 3 asy. Ayakları taza. Putu kolu, densoluk bar jo taza. Atan kekete aktı. Joğuştuğuçu. Joğuş. Yaş balaga, qaraganga. Joğuş aka. Bunday bolgon men joğuş. Burolorin görsötçü. Ak. Öte çıyrak at eken, çıyrak. Startta turat eken. Startta turat. Tak. Takasa. Bunun da baası tuğanlar öte. Jengil bağa. Oyla turan bolat. Tak dese. Tak canlar. Oğuzu katurak bu değil mi ha? Yok, oğuzu kat emes şulay. Tukayım da öyle turatты. Startta turat eken. Startta turat. Yemi bağısını aytıp koy. Bunun bağısı aka 141 000 som aka. 141 000 som. 1 000 som. Biri daha var. Biri daha var aka. Şu biri daha. Anda
Номерин айтып койсоң. Номер 0776 менен 0776 менен 97 97 10 10 00. 00 а? WhatsApp вызов боло берет. Болды. Анда туғандар, арзан ат іздегендер Жырғалдың номеріне қала беріңіздер, атты көре беріңіздер. 105 мың сомға, 115 мың сомға. Ойылды балы. Номерді экранға жазып қойдым. Жақсы, жақсы. Жігіттер саудаңарды берсін анда. Рахмат ака. Ішіңерге келейік. Çarpçı daha bir çabuk koy.